أقبلت يا ضيفا تمد سناك لتعيد فينا الوعي والإدراك. عطر وانسام وفيض إنابة ومنازل تدنو لمن أحياك. ونشيد أواب يناجي ربه ندما ويقضي ليله يتشاكى. هذا الفطور العائلي حكايات للحب لم يظفر بذاك سواك. رمضان عدت سكينة لقلوبنا تستل من أرواحنا الأشواك. رمضان عدت سكينة لقلوبنا تستل من أرواحنا الأشواك. Sampai Narjang Hadjang ini nomor sprint. بشرا تجيء فتمتلي صفحاتنا فيضا من الرحمات من يمناك. صلة تقوم وبر أهل قرابة وتواضع نحيي به نساك. وتبسم كالشمس بالأوجهنا وبعضها. Juga para YouTuber lagi di atas pohon. Ini Mas Dalil, Mas Kiki. Ini sedang dilakukan tren bersama di lapangan Priok. Dan kali ini tidak ada MC untuk memandu jalannya karapan atau latihan karapan. Baik teman-teman, ini anak selor sedang melakukan persiapan untuk melakukan pertandingan. Entah kita tunggu melawan siapakah dia. Oke, dimenangkan oleh Selempang Putih. Ya, diinfokan bahwa lapangan Priok pada sore hari ini suasananya sangat cerah sekali. Nah, ini anak selor sudah bersiap-siap, sudah melakukan treatment. Ini yang sudah dilepas tadi. Kali ini latihan bareng kali ini tidak ada MC yang memandu jalannya pertandingan ya. Oke, kita kembali menuju garis start. Oh ya, peserta kali ini mungkin sekitar 40 atau lebih, 41-an ya kira-kira. Oke.
18 berapa? Oke, di sana peserta 18 17. رمضان عدت سكينة Oke, sudah dilepas ya. تهتل من أرواحنا الأشواق رمضان Oke, dimenangkan oleh nomor 18 yaitu Cakra Wirawa. بشرا تجيء فتمتلي صفحاتنا فيضا من الرحمات من يمنى